Shalom, shalom. Nilete hii kitu. Kuna mtu aliyeuliza mke wangu aseme bwana yako na yeye ni muzalendo. Nitoshe watu wa Kongomani mkonfizio. Kama tungelijua maana ya human right na civil right. Human right na civil right. Hivi vitu mbili. Kama sisi wa Kongomani, wa mama zetu, wa dada zetu, wa kaka zetu, wa politisie wetu, na mtu yeyote yule ambaye anajua kwamba mimi ni Mkongomani napenda nchi. Kama tungelijua kitu wanaita civil right na kitu wanaita human rights, tunaweza kusaidia nchi sisi sote. Hii kitu wanaita muzalendo. Unajua watu wengi wamevalisha uzalendo vitu vibaya. Yani wanajua kwamba muzalendo ni mtu anakaa tu mle mpori, anaanda kuiba ngombe za wandugu yetu, za wandugu yetu wa Nyamurenge. Donc ile tu ndio watu wanajua. Iko sawa vile tu watu walishakavalisha kwamba wenye Rwanda wote ni watu wabaya. No. So kukuwa muzalendo ni kusema kwamba ni mtu mwenye unapenda nchi yako. Unaweza itetea iwe usiku, iwe mchana, iwe fasi yoyote. Ni kusema kwamba unajua valeri ya nchi yako na valeri ya dongo yako. Dongo ya mababu zako. Yani hauwezi traire nchi. Unaweza kubali upigwe masasi ukufe na damu yako imwangike juu ya nchi yako. Hiyo ndio tunasema uzalendo. Sasa uzalendo msi-qualified, yani msikamatie kirahisi sawa vile watu walishaka sema kwamba Wanyamurenge ni Wanyarwanda, wote ni watu wabaya. No, kuna Wanyamurenge ambao walijiunga na M23, wale ndio watu wabaya. Wanyamurenge ni ndugu zetu, ni watu wazuri, muna wazuri na muna wabaya. Sawa tu. Ile walishasema kwamba Wanyarwanda wote ni wabaya. No, kuna Wanyarwanda ni wabaya na kuna wazuri. Kuna wanapenda Kongo, kuna wanaitakia amani, kuna wenye wako wanaiombea amani, na kuna wale ambao hawaiombea amani, kuna wale ambao ni wajambazi, kuna wale ambao wanajiunga na M23. Hao ndio Wanyarwanda ambao ni wabaya kwa ajili ya nchi. Lakini kuna Wanyarwanda wanafia nchi, wanaiombea, wanaifurahia. Kuna Wanyamurenge wanafurahia nchi yao, wanakufia nchi yao, wanaiombea usiku na mchana. So tutoke mkonfusion, tusikuwe tunauana kwa kutokuelewa, kwa kutokujua ile nilisema human right na civil right. Haki, civil right iko sawa vile. Civil right ni kusema haki, sheria, sheria za binadamu. Kuna utofauti ya sheria ya mtu na kuna tofauti ya kitu tunaita human rights. Human right yani human right inamaanisha droit yako. Droit yako sawa vile mtu mwenye unaishi kudunia. Una droit yako inaanzia wapi na inaishia wapi. Hiyo ndio masomo tunafunza kwa human rights. Civil right njo kujua sheria yako wewe saa mtoto wa nchi. Wewe saa mtu mwenye unaishi, mwenye Mungu aliumba kudunia. Sheria yako inaanzia wapi na inaishia wapi. Ile njo tunaita civil rights. Njo pale unatafutaka baloya njo bakusaidia kupata ile civil right yako. Ile sheria yenye inakusaidia kuishi, watu wasikunyanyase, watu wasikuchukue kikawaida. Hiyo njo tunaita civil right. Human right njo kitu tunaita haki ya mwanadamu, ya haki ya mtu kudunia. Una haki gani? Tunafuatana? Na njo kumwenye anajua haki yake na mwenye anajua civil right, na we haujui vitu viwili. Unaweza kuwa uko na ropoka tu juu ya inchi na haujue kitu. Unaweza kuwa uko na ropoka juu ya kabila yenye iko muinchi juu ya kutokujua. Hauna elimu ya kujua kwamba huyu mtu ana haki yake ya kuishi kama vile mwanadamu, kama vile mtu.
Tunafatana? Na ndio maana hatutaki ubaguzi wa rangi katika nchi yetu ya Kongo. Bale watu ambao wako na ile mindset yenye haina nini, yenye hawajui maana ya civil right na maana ya human rights, ambao wanaleta ubaguzi kusema ule ni Mnyamulenge, ule sijue ni Mnyarwanda, ule sijue ni nini. Hawa watu hatuwataki, tunataka wajifunze maana ya civil right na human rights. Sheria ya mtu kuishi mwenye anaishi kudunia na haki ya mtu mwenye anaishi kudunia ni vitu viwili viko utafauti. Tukivielewa sisi Wakongomani, tutasaidia nchi na itaendelea mbele, na hakuna mjambazi atakuya anatuvamia. Ndio vitu tutahubiri, tuhubiri politiki Wakongomani, tuhubiri wa dada zetu sababu wangali mindset yao iko chini, tuhubiri wa kaka zetu, tuhubiri wa mama zetu maana ya nchi yao, maana ya human right, maana ya civil right, haki yao ni gani na sheria inasema nini kwa ajili ya haki ya mwanadamu ambao anaishi. Njoo hizi nchi za nje zishaendelea sasa vile Maamerike, unakutana muko makabila zote, muko watu ba mingi, muko Bakongomani, muko Banyarwanda, muko Barundi, muko sijue Baildre, muko sijue kila kabila, na zile kabila zenye ziko mule zinaishi kwa amani kwa sababu hawa watu walishakajua maana ya civil right, walishakajua maana ya human rights. Hawa watu walishajua sheria ya mtu binadamu mwenye anaishi kudunia, hata na munyama mwenye anaishi kudunia. Hawa watu walishaka vitambua. Njoo nakutana, hakuna vita ya ukabila mwa hizi nchi, maana ni nchi ambazo zimeelimika, watu wao wameelimika, na ndio maana ile mambo ya ubaguzi ya ukabila haiko. So kwa hivi tusikamate interpretation ya mubaya kwamba muzalendo ni mtu mubaya. No. Tusikamate interpretation ya mubaya kwamba Banyarwanda wote ni watu babaya. No. Tusikamate interpretation mbaya kwamba Wanyamulenge wote ni watu wabaya. No. Tusikamate interpretation ya kwamba Banyarwanda wote wanachukiaka Kongo wala. No. Tunafuatana? So kwa hivi tufundishane. Nchi yetu ni nchi kubwa, lakini inabidi tupande elimu, muwa vijana, muwasichana, muwatoto wadogo, muwazee, tupande amu elimu ambayo wajue muhimu wa nchi yao, ambao wajue presida wetu mwenye iko, ambaye anajua hizi siri, ambaye anajua kwamba enemy wetu anapenda kutudivize, anapenda kutukula nchi, anapenda kugabula nchi, anapenda kutupanda ama ubaguzi, anapenda kusema kwamba tuko tunafukuza Wanyarwanda, tuko tunafukuza Wanyamulenge na Wanyamulenge ni Wakongomani. Hii vitu ni vitu tunapaswa kuangalia kidipa. Na hapo utajua huyu president iko anatuletea amani, anakuja na kusaidia, anakuja na kumaliza ubaguzi wa rangi na wa ukabila, anakuja kufanya maendeleo. Hapo ndo tutajua, na hapo ndo tutaombea. Hata tunaombea nchi kama hatujue sheria na kama hatujue human rights ama haki ya mwanadamu kudunia, kama hatuwezi kuvijua ile vitu, utakuwa unavamia mwenzako ni Mnyarwanda, hana probleme na wewe, unakuwa unamvamia, rudia kwenu, wewe ni Mnyarwanda. Kwa sababu ya nini? Haujue maana ya kwamba huyu ana uhuru wa kuishi kokote anataka na kokote anakubaliwa au kokote maisha yanamkubali. Isipokuwa ajiingize sasa mprobleme ya nchi, aharibishe nchi. Na sisi kama tuko kuma nchi za watu, tuko mna amani kwa sababu hatujigeuze kuwa maadui wa nchi. Lakini tukijigeuza maadui wa zile nchi, bana uwezo ya kutudipoti, bana uwezo ya kutuvuruga, bana uwezo ya kutufukuza. Lakini kama utakuwa na amani mwa ile nchi, utaomba Mungu, utafanya biashara, utalipa kodi, utafuata sheria, hakuna kwenye hawezi ishi. Na nyinyi kama mko wa ndugu zetu Wanyarwanda ama Wanyamulenge ambao mko kwa nchi ya Kongo, mnaheshimu ile, mtapata amani na mtabapigania 24 hours. Share video hii. Ni Apostle Elisha Mtafransa.